Nikasema si vyema mtu huyu kaa peke yake, nitamleta wakufanana naye, nitamleta wakufanana naye, nitamleta wakufanana naye. Mwanamume umepata mke mwema, ana umepewa baraka zake Mungu. Yeli mwanamke umepata mume mwema, ana umepewa baraka zake Mungu. Umempata wakufanana naye, umempata wakufanana naye. Harusi ni furaha kati ya mume na mke wakikubaliana mbele ya wazazi na mbele zake Mungu, mbele ya wazazi na mbele zake Mungu. Shughuli zote ambazo zinaenda kufanyika hapa uzisimamie wewe mwenyewe kama ulivyosimamia tangia asubuhi, na tunakushukuru kwa maandalizi ya safari zote watu wako ambao wamefanya kwa ajili ya kuja kwenye sherehe hii. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante, tunakutukuza, tunakusifu na kukuabudu kwa sababu wewe ni Bwana wetu. Kwa hiyo kaa pamoja nasi jioni ya leo. Kila kitu ambacho kinaenda kufanyika hapa kifanyike katika mapenzi yako. Tunasimamisha nguvu zote za giza ambazo zinaenda kuziinua katika jina la Bwana Yesu Kristo, ukaonekane ni ndani ya jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Murakoze mchungaji Onezime, hanyuma namwe bashitsi hamwe nshuti namwe baryango. Aka kanya nkabashinye kubamenyesha yuko no kuvuga dufise iyi aha dukoraniye, dufise inyubakwa ifise imiryango itatu. Twatekanije yuko twokwita exit canke gusohokera. Aha mbere ni hariya umukwe n'umugeni binjiriye, aha kabiri ni hariya inyuma ubona hagaze uriya musore, hanyuma aha gatatu ni ngaha. No kuvuga umuntu agomba gusohoka nubwo mubona ngaha hari gusohokero, ariko ntitwashingiye yuko aha twakoresha mu gusohoka. Hanyuma turafise ubwiherero aha anyene muri iyi aha gusohotse ngaha. Ku ruhande rw'iburyo hariho ubwiherero bw'abashinga ntahe hamwe n'abakenyezi. Hama hejuru ukubera yuko turi benshi, hejuru naho kuri etage igira kabiri kuri ruhande rw'ibubamfu hariho elevator cyangwa tumenye kuzina rya ascenseur. Uduze kuri kabiri hariho ubundi bwiherero. Tukaba twashingiye ko bwokoreshwa n'umuryango w'umugeni, umuryango w'umukwe hamwe n'abacungaji, kugira ngo ntihabeho ukukumbere kubaha ibintu byo gutonda umurongo. Muba mukoze cyane. Hama aka kanya ndugu wapendwa, wageni waalikwa mliweza kufika hapa kwa siku ya leo. Kwa mara nyingine tena napenda kutoa shukrani zangu kwa pande zote, na napenda kuwajulisha kwamba tunazo exit tatu hapa. Ya kwanza ni ile, ya pili ni ile, ya tatu ni hii. Ijapokuwa na ile ni exit, ila tumependa zitumie kwa sababu ya vyombo vilivyoko pale. Na pia kuna bathrooms ambazo ziko pale kwenye upande wa kulia. Unapokatia kwenye exit hii kuna bathroom za wanawake na wanaume kwenye upande wa kulia. Ila tumependa kuwa wachungaji na watumishi wa Mungu pamoja na familia ya bibi harusi na familia ya bwana harusi, kuna vyoo vilivyoko second floor, ghorofa ya pili, ndizo ambazo tumependa kuwa wametumia ili kwa sababu tuko wengi hapa. Asanteni sana. Aka kanya rero kadutangure ibirori. Murabona ko amasaha no kuvuga, murabona ko amazi yazindutse ageze kure. Aka kanya imbere y'iro tugiye gufata ibifungurwa n'ibinyobwa byamaze gusengerwa. Murabona ibinyobwa biri ngaho imbere yanyu, murashaka ko murabyifashisha. Reka nsabe abajejwe gufungurira abageni kugira ngo bashobore kubafungurira, hanyuma n'abajejwe gufungurira umuryango w'umukwe, n'abajejwe gufungurira abapasiteri hamwe n'abandi bakozi b'Imana, n'abajejwe gufungurira umuryango w'umugeni kugira ngo babikore mu buryo bwihuta. Bahejeje ndaza gusaba namwe bashitsi, namwe hamwe n'abandi mwese mwaje kubifatanya natwe kugira ngo dushobore kugenda gufata ibifungurwa. Murakoze. Reka tugure umuziki nawo bandanye indirimbo. Murakoze.
Nikifika kila kona, nimejaribu kutafuta kinachoweza kuridhisha moyo wangu. Nikatangatanga mashariki na kusini, ilradi nitafute. Nikamangamanga magharibi, kaskazini, kupata kile ninachotaka. Nikafa moyo, nikakata tamaa, ndipo Bwana akaja kanigusa. Nikashimama, nikaanza kutembea. Asante Bwana, Mwokozi wangu, nimetambua kwamba nimekupata kwa wimbo. Nimeshazunguka kila pali, nikifika kila kona, nimetambua nimekupata Bwana Yesu, Mwokozi wangu. Nafasi nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja. Mwokozi wangu, nafasi respect kidumu. Nafasi nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja. Yesu moja, nafasi yote moyoni. Nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja. Nafasi yote moyoni. Nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja. Birakase birananiye nibyoroshe sizukondena bimubwira. Birakase
birananiye ibyoroshye sizo kongera bimubwira angize uwitanga amumamakarire dore nimero ze nkizi amubwire yuko mukunda kandi natitaba cyangwa se nicamo amusigire mesaje bimubwira yuko mukunda musaza we inshuti magara inshuti ze zose inshuti zanjye magara ariko nasanze atari iyo nzira yo gucamo inzira nyakuri iba muri by'umutima birakase birananiye ibyoroshye sinzi uko ngena bimubwira birakase birananiye ibyoroshye sinzi uko ngena bimubwira ukunda umuntu ariko ntuvuge kwibabariza ubusa y'umutima amenye urinde nk'umugabo ugenda umubwire ureka nakugira inama nimba ufise amasoni rondera amashu ugenda umubwire sheri nagukunda birakase utinye uvugama birananiye uvugama byoroshye sinzi uko ngena bimubwira ugomba kumenya kwinginga ntutinye uvugama byoroshye sinzi uko ngena bimubwira yo ugomba kumenya kwinginga umuntu ushaka inka aryama nkazo naseko numva afite ubwoba uko mubonye mfatwa n'amashanyarazi ahubwo biroroshye birananiye ntunanirwe sinzi uko ngena bimubwira kenubwire tinda gukira ntunanirwe ahubwo biroroshye ntunanirwe gera
Hakuna jina jingine tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo, ni jina la Yesu. Hakuna jina jingine tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo, Ni jina la Yesu. lipo jina ninalopenda sana. Lipo jina, ni jina la Yesu. Lipo jina ninalopenda sana. Lipo jina, ni jina la Yesu. Magonjwa yana majina, shida zina majina, lakini lipo jina lililo kuu, Ni jina la Yesu. Magonjwa yana majina, shida zina majina, lakini lipo jina lililo kuu, Ni jina la Yesu. lipo jina ninalopenda sana. Lipo jina, ni jina la Yesu. Lipo jina ninalopenda sana. Lipo jina, ni jina la Yesu. jina lenye uwezo, jina lililo kuu, jina lenye nguvu, Ni jina la Yesu. jina lenye uwezo, jina lililo kuu, jina lenye nguvu, Ni jina la Yesu. lipo jina ninalopenda sana. Lipo jina, ni jina la Yesu. lipo jina ninalopenda sana. Lipo jina, ni jina la Yesu. lipo Lipo jina
hanyuma turafise umuntu yashimye gushobora kutuburudisha akoresheje agahogo kiwe, akaba yashimye kuririmbira umugeni umukwe hamwe n'umugeni wiwe. Aka kanya nkaba nshimye yuko mu gihe natwe turiko turafata ibifungurwa ko yohaguruka maze agashobora kukaducishirizako. Murakoze, karibu. Yeah, harusi ni maua mazuri yaliyonukia kutoka kwa Mungu wa mbinguni. Kweli yote mko hapo mnaelewa? Yeah. Mungu ni mwenye mipango, akipanga anapanga, hakuna mtu yeyote anaweza kupangua. Kwa ajili ya upendo wake anatupa mvua, mbele yake sote tuko sawa sawa. Hapo zamani Mungu alimuumba damu, akaona si vema aishi peke yake, naye Mungu akampa Hawa ili awe mke wake wa ndoa. Adamu kasema, asante Mungu kwa kuwa umenipa ubavu wangu. Everybody knows no one like God. Yeah, ni Mungu wa miungu. That's why today we got a big party. If you look around you can see something. King and queen, they are so shine. Kweli, they are so fine. 1 + 1 = 1. Everybody know what I mean. It's a blessing from God over creation, who created the earth and the heaven. Liwaunganisha Adamu na Hawa ili waishi kwa upendo na raha. Ndiyo maana ndugu zetu leo wamefunga ndoa. Tunaombea baraka kutoka kwa Mungu. 1 + 1 = 1. Everybody know what I mean. It's a blessing from God over creation, who created the earth and the heaven. Liwaunganisha Adamu na Hawa ili waishi kwa upendo na raha. Ndiyo maana ndugu zetu leo wamefunga ndoa. Tunaombea baraka kutoka kwa Mungu. Harusi ya leo iko tamu kama nanasi, na waita nyote njoni nyimbo tuidansi. Tukiwa na Mungu hatuna wasiwasi, tunamkemea shetani ibilisi. Tunawapongeza wenye hii harusi, Mungu awape love and peace. Manome tulio umepata ubavu wako, sote tumekusanyika kwa niaba yako. Ulimlilia Mungu akakusikia, hitaji lako akajibia. Asante kwa pembeni na marikia, mwenye macho kusinzia. Dunia twafurahia, malaika anashangilia. Vigeregere kwa Mungu cause Jesus is here. Mapepo tunakemea, praise Jesus, shusha fire popote atakapokwenda. Uzidi kuwalinda, miujiza uwajalie, wazidi kuzaa matunda. Maneno ya watu waepushie, mbele yako wasijepinda. Asante Mungu kwa gift umpatia, amekubali na moyo wake kwamba atazingatia. Mungu ni muweza yote, sote tunamwaminia, sote duniani tunafagilia. 1 + 1 = 1. Everybody know what I mean. It's a blessing from God over creation, who created the earth and the heaven. Liwaunganisha Adamu na Hawa ili waishi kwa upendo na raha. Ndiyo maana ndugu zetu leo wamefunga ndoa. Tunaombea baraka kutoka kwa Mungu. 1 + 1 = 1. Everybody know what I mean. It's a blessing from God over creation, who created the earth and the heaven. Liwaunganisha Adamu na Hawa ili waishi kwa upendo na raha. Ndiyo maana ndugu zetu leo wamefunga ndoa. Tunaombea baraka kutoka kwa Mungu. 1 + 1 1 + 1 1 + 1 = 1 1 1 1 + 1 1 + 1 oh. Harusi Mereka tumwongera amashyi, aragize neza cyane. Ururimi rwiza, ijwi ryiza, hamwe n'impanuro nziza kandi gikomeye atanze uraba mubona bamaze kugira kubaka urwabo uyu munsi. Reka twongere tumushimire, Imana imuhezagire cyane. Bwana Yesu asifiwe. Irigira gatatu ngomba kurondera igikoko cyanteye no munsi. Ari igikoko cyanteye. Nabonye ishengero nk'iri rikoranye.
rimaze gukorana nditegereza none igenzwa n'amaki. Ese aba bantu igiki kibagenza? None rero ntatebeje ngomba umuntu yashoreye aba bantu bose akakibuku. None ko je maze kudodagura kuri waje reka turapfura mushinga urandabiri yahaguruka ari murabura. Birashoboka ko hari umuntu yamuriye mukanya ngo manje ntangura gufundura nta mwana akerebutse akamfundurira n'isoda n'imera. Reka ngoma ntangure kunywa aha ndataha uno munsi. Bwana Yesu asifiwe. Twebwe turaba Kristo ntitujya kugira amahoro. Bwana Yesu asifiwe. Ni fungu hata mapepo wanatoroka tukisema Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu tunakuwa tumepaka mafuta ya damu ya Yesu. Basi kwa ufupi amesema jambo la tatu ni kwamba amevamiwa na mnyama karibu ambao hajaelewa sababu ni ipi. Amesema anaona watu wanaingia lakini hajui kwamba watu wameingia kwa salama. Basi ndipo alipotoa nafasi akisema huenda labda kama kuna mmoja miongoni mwao anaweza kafika akatueleza ni kitu gani au ni sababu gani ambayo imesababisha sisi tuwepo mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biragoye ukuntu cyane numvise amajambo umushinga ntawe Force yaje gushikiriza avuga banezerewe kadonda bwana abandi banezerewe kandi yatanze n'impamvu banezerewe. Ibyo ndagaruka ko ngabugiye ahantu basanga abantu banezerewe ko bakamunezeza. Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma rero umushinga ntawe Force jewe ndarape mbona ishengero ringana gutya ati mbere ni igikoko cyane ariko icyo gikoko ni igikoko murangana ariko none ishengero n'abantu numvise avuze ko numvise kweli kungure nawe navuze ko anezerewe numvise ko twavise wasi numvise neza arakeza ndabo none urufu avuze ati abasire nakumuzika nta nagomba ndakuremesha kuyica ko wateye humura nibatera wagendewe n'umushinga ntahe Pastor Tito nizigiye n'umugabo wiwe ariko ukaba uhagarariye cyangwa userukiye umushinga ntahe Niyonzima Serge kimwe na Makurata Kanyange ariho bavyeyi ngiye ko ubwese ariko byose bikiri hanyuma rero umushinga ntahe urumva njyewe niko ndavuga ariko ijambo nubwo namaze kubivuga ibindi yamushinga ntahe hamwe n'ababyeyi b'uyu bamaze kuvuga bavuze bati umushinga ntahe bati wa mwaka babagenda ati hari igikondo hari imvura y'urusari ati unyerere bwari igitangaza atari kuragenda no ku rugo iwe no ku mwango ati
umutima utangura gusiba uyu muntu aje ngaha mu bihe bimeze abagenzwa n'amahoro nuko amaze kukwakira wowe uravuga icyakugenza uravuga rero umushinga ntaye ntabona iyo umuntu akeneye ikintu imbeho imvura igikomeze kimeze gute nta na kimwe biba bimubwira impaka yonga icyo kintu hanyuma uramusaba kubaza ko cyaje kuko sindabimenye uramusaba uramusaba inka ego umusaba inka muntu arayikwemera ari mushinga nawe ngoyi ukuntu igoye nawe mu bihe bimaze ugatumira iwanjye imbeho ntihagire kikubwira ati ndatahuye neza yuko iyo nka muntu usanga kuyikeneye ntirayikwemere nuko akagira ibyo akwemeye gutyo uravuga uti sawa ukoma amashyi ariko uravuga uti rero iyi nka naho rero uyinyumire ubu nayo ntutahana reka nindire gasusuye nawe ati ntuvuduke nuko nakugabira ati nakugabire zimbindura ati zoye kuzanira hasusurutse uko utazi kurya ndabimenye ibi hanyuma rero kuri uyu munsi uri hejuru izuba riva kandi ryaka ni kimwe rero muri ahantu bakoranye iyo nka niyo yakuzaniye ishikiye utahure yuko ari umushinga nawe ari ntayagayo ntayagabi ayo yahasigaye rero bwabwo wari ufise wa mutima wari kurasiye usigaye mu gitego aramukiza amaboko nako wamufite tudabagize intego nuwe gato Bwana Yesu asifiwe. Oya handi basema Bwana Yesu asifiwe. Urakoze cyane jambo lifarije. Basi acha tuombe. Kiufupi alikuwa jibu kwa sababu mzee amesema kwamba amevamiwa na mnyama. Sasa alikuwa anamwambia hapana, usiwe na matatizo, si mnyama, isipokuwa tu makubaliano yako na mimi, yale ambayo tuliyokubaliana ndio tumependa tuweze kutimiza. Sasa ndugu yangu, tumefika. Sasa akasema usiwe na wasiwasi, jambo ni lile lile tulilolizungumza. Bwana Yesu asifiwe. Aha. Naje simbugora ama emwe murandabira ko ari ibintu bita babyita wiki mu Gifaransa babyita wiki bari na wowe wiki nibandonderera amataratara ko mwase kuri seti we emutama seti unakosura bayi mutamasha nasabye uhaguruke mwananje undabire kuyonkani yanyu twagira hanyuma rero nje muvijambo yarutse basi pamoja na hayo mzee amesema amemwita kijana wake ili amtizamie yule ng'ombe ambaye alienda kuomba kama ni ng'ombe mwenyewe aliyeomba aliyehitaji kama ni mwenyewe au kama hawakumbadilishia. Uraraba neza kabitona yaguha umwanya urabe neza niwasanga ariwe umbarira uti sawa ncavuga ijambo yewe
yitwa Tito. Mu Kirundi bavuga ngo urakagira ibibero, urakarera ibikura. Urera abakumvi abagutera iteka ibisigaye mutaha utarakenerutse kutayangabira utuwe umutima afisha nawe nyine utazoyangabira kuko uzibira uti bisigaye ntugire mwarakunyanza uti zigisuma uti ko bashoreye izuba ryaka utagira hindukira sabungu ryawe uhaguruke umukunzi ubwatsi kuko icanjanye wumvura ajya naho bakuse bigeregere ntiyaragira uwo mu muryango waje musi uhaguruke uko amaje kuba turatashe aho no musi twashitse hanyuma rero ibisigaye sindakugoza amajambo ndakusemana akanya yewe muri hehe Bwana Yesu asifiwe. Ibisigaye tudarambiranye ngomba baguha akantu bagusome. Bwana Yesu asifiwe. Beko badasize. Bwana Yesu asifiwe. Murakoze. None ushinga na Alphonse tubakengurutse. Ushinga na Tito kuke ko kengurutse bikanga bakagira ibibero turakarera abakumvira uti kuko agutera iteka hanyuma umuryango urahagurutse urakoma amashyi rero bavuze ko bamuherura ibyo birushirizaho kuduha ibyishimo natwe dukwiye mu mutima rero wabuze uti nyaze ntukajya yanyaze yakugabiye afite umutima kumwe ntabwo kugira ngo yasimba kandi barakubwira oya hanyuma rero kumaze kugenda twagomba tuvuga iki inka ayigabye wabajije n'umwungere warabe neza ko batamukanya kandi yavuze ko batamukanya kubera iyo haba ikintu twashaka kuvuga urabona ko ibyibushe urabona ko idoshe hanyuma rero iyo nkoni inzira nkoni urabona iyo nka ni mu nzira nkoni urabona
nawe rwose rero niko ndabwira rero n'abandi bahari bari kugira ngo ndabwira ati urakomereza hajya nyine ejo yitaga imirimo inkoni papa oya akavuga ati ariko ni kuvugana nawe ubundi umwuga ufite urakarera abakumbi yarezwe neza yakuze yumvira abavyeyi oya batabumva hajya babibona imoro babibona inkovu ntagiyama bikaramuka bigora mugere urahanura azokumubwira kuko asanga impano abavyeyi ari bikananirana umuvyankoni urabwira mujenya nawe tito uzosija mw'inama mugorore igira kabiri nuko yamaze kukugarira ubu inka itashe iwawe nirawe ni hamwe uramwereka isoko ihuma niza umwere bavuga mu kirundi bavuga ngo inka igira amaso manini ikarabuku ariko ngo ntiyibone ahasigaye kamugenda sutakambi ariko urabona yakoze hageze ijambo rikaba ari iryo hanyuma rero ahinzara irangije umavuga ijwi rigasa ahinzara irangije urageze ko mvuga mvunguriye kuko hajya narenze ubwoba navuga nti aho rero ko nikayagabiza reka we hamwe yoba atameze nk'aje akaba ayangariye nizeye ndakari subira inyuma gusa kandi naje kugana ndasubira inyuma rero ko maze gusura umutima wanjye ukaba wenda mafunguro asigaye waye turageza tugura imana nisewe Bwana Yesu asifiwe urazi mu kuvuga uravuga utama Samuel haguruka ndagutume ndongerera izitaha kwa Jerusi barabe ko ziri kw'iminyoro uzindabire ko zoba zimaze kuba kw'iminyoro izitaha kwa Jerusi bagasanga ziba kw'iminyoro zoba kw'iminyoro bereke ngira ngo niho bobimenya bereke haguruka mwana ngiyi uraraba ko hari iminyoro iriko ehera ingo ibisigaye urapfa kuba waguye ikoti nta ndamutse twirimo turapfindya ubwire gutya nawe jyane jefisi ukoti we utiye jefisi ukoti aburaye indya ziriho ibyo mbere turetse imana ni guhuje ibisigaye gusa icyo bavuga
nifuza ko amaraso ya Kristo Yesu, amaraso ya Kristo niyo numva mu mutima wanje. Nifuza ko yobafuka kurya mwaje amahoro ikaza kongera ikabansubiriza hahandi amahoro. Iri si ryo jambo mbabereje kuko hariya hose baciye singize kudugayo. Iyo myongo ihuma ntabwo zikweretse n'izindi zimaze kuhaca, izizo ntazoseka kiretse gusa avuze ati arenciye mbakagarama ruganda akaba yakagarama ruganda nk'abantu kiramukanwa basi ibisigaye uzavye ibyo kurya uzavye kunywa nge bihindukiza amaso nawe kuba kwabampa ibyo kunywa biragenda kumbure yemwe agacerere baraza kuyasikiliza. Nilikuwa napenda kuzungumza namna hii kweli, kama yule mzee wa familia ya kijana alizungumza, anashukuru, lakini mimi nataka nishukuru Mungu kwa upande wangu binafsi. Mwamuvyo yemwe abari hari inyuma turasavye agacerere mwumve habi yagwa. Ababyeyi baraza gushima kuko bagakora n'andi majambo ariko kubera imyanya yihuta nagomba jeje yako kule mu Rwanda. Okay, ninamshukuru Mungu kwa sababu moja ya kusimama mahali hapa. Nazungumza kwa ajili ya vijana hawa ambao wamefunga pingu za maisha siku ya leo. Nizungumze watu kwa ujumla, ni vijana wangu kwa sababu ni wanafunzi wangu. Kijana, nadhani kuna neno Mzamezu alizungumza awali, ni kweli kumepitwa na matatizo fulani, lakini kuangalia siku ya leo jinsi ilivyo, nadhani ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Kwanza kabisa kwa uvumilivu, pili kwa utulivu alionyesha, na tatu aliendelea kuomba msaada ya ushauri, iwe namna gani, iwe vipi. Kwa hiyo nadhani hilo limesaidia kijana wetu kufika kwenye malengo ambayo Mungu amemwezesha kufikia siku ya leo kama hii. Amen. Amen. Kwa binti yangu huyo, kwanza kabisa ninampa pete ya wanajeshi. Ninapozungumza pete ya wanajeshi, yeye anafahamu. Nadhani ni miaka mingi tu niko naye na amekuwa anafuata nyayo zetu kama watumishi, na alikuwa sio mbali sana. Katika hiyo hali alikuwa bega kwa bega na watumishi. Kwa hiyo ndio maana ninampa ile pete ya wanajeshi, kama neno la Mungu linazungumza kwamba wanawake ni jeshi kubwa, amen, ambao wanasaidia kazi ya Injili. Kwa hiyo huyu binti yangu ninampongeza kwa sababu naye amesaidia kusukuma Injili katika ile hali yote na kufanya uvumilivu na mpaka akafikia kiwango hiki cha siku ya leo, akasimama hapa na kufunga pingu za maisha. Jamani, tumpepe Bwana Yesu makofi. Amen. Kwa hiyo ninawapongezeni vijana. Ushauri ambao mlikuwa mnaomba kwa watumishi muendelee kwa nao. Msikia neno la Mungu lililozungumza katika mashida na matatizo. Mwite Mungu. Jinsi alivyowasaidieni, atawasaidieni siku zote za maisha yenu yote. Amen. Eka twongera dukomera amashi
umushinga naye akaba ari n'umwungere w'ishengero umutama Onesime bani muhezagire cyane ku ijambo hamwe n'impanuro yaje gushikiriza kuri aba bene data na mwene mama baramutse bubaka ubwabo uyu munsi. Hanyuma aka kanya murantunge n'ibindi birori bigiye gukurikira kandi biryoshe. Ni wa mwanya bita wa mwanya wo gukata ikeki. Ubwo rero tudatevye kubera ko hariho abihuta, reka nsabe ni ukuvuga ko bokora ishoboka byose maze banshikanire Aniseti hamwe na Chantal ngaha anye maze bongere kandi uko bagiye kubigenza nuko baragiye gukata ikeki barayihana hanyuma baraheza Chantal araza guhereza iruze ikeki umuryango wa Hafashimana Aniseti nawe araza guhereza ikeki umuryango wa Chantal nishimwe. Ubu rero nuko bigiye kugenda murakoze. Ukanda bone n'umushinga nawe Aniseti nawe ariko nawe nyene atera intambwe kwegera ni abakiri ndabona nabo bashyigikiye nabo bamaze kugira gutangiza ko baje kubashigikira ngaha. Reka rero nsabe agace kugira ngo turabibwire hanyuma murati yuko ubwo byama bigenda urubanza ntigoroshe aka kanya ukuvuga aka kanya mu gihe hanyuma kuri abo baba bafise icyo bategekanije akabifuza amabahasha tumenyere ku izina rya envelope. Turafise ama envelope ngiye kuyahereza imisore iyatungurukane mu gihe uza kuba ukeneye envelope unashobora gukiriza ukuboko na kwa wale ambao mna zawadi kama unahitaji bahasha meza ni keshi ku maso yabo rimwe na rimwe iyo akanyamuneza karenze menga n'amosozi yokoroka. Ariko reka nsabe Aniseti na Chantal uyu n'umunsi wanyu. Reka nsabe abantu muri ko murafata amafoto murabe ntimuzibire abandi ngabo bamaze gufatana amaboko. Chantal akamwemwe, Chantal agasmile gatoyi, Chantal agasmile gatoyi uyu n'umunsi neza cyane Imana ibahezagire nimubakomere amashi. Nimubakomere amashi. No kuvuga iki ni kimenyetso cyo gikomeza kwerekana yuko bagiye kuzofashanya byose kandi mu gutanga ikeki ku miryango ikimenyetso cy'uko bazoba urugo rwakira urugo ruzotanga ibyo rufise ubuzobashikira ari umushitsi canke ari ingenzi atazobura kuzimanywa. Uzajya tukwita umubyeyi kuko natwe turabana bawe kandi bwite yemwe reka nongere nsabe abaje gufata amafoto mugerageze ntimuzibire abicaye. Yasabye abaje gufata amafoto ntimuzibire abicaye. Naomba hawa ambao wamekuja kupiga mapicha jamani msiwazuie wale ambao wamekaa. Kwa sababu tuzajya tuvuga ngirera tunongere ili aba akanya kakunda tuzajya tugaburira ikeke ariko kubera yuko twiruka n'umwanya reka Aniseti arahereza ikeki umuryango ya ntuze wa Chantal nawe arahereza ikeki umuryango wa Aniseti. Iyo abidukundira twese twari kuronka ikeki kuko uwo wese azoromuka abituye batazobura kumufasha kuko basanzwe babizi yuko twese ngaha mu kibano tugira dute dukeneranira. Murakoze. Safari ndefu ya mwanadamu, maisha na mapenzi, uwe mke au mume, mara moja hubahatika maishani mwako kumpata mtu fulani ambaye huwa ni maalumu kwako, kipenzi cha moyo wangu. Kwa kiasi kikubwa nimetambua na kuamini
wa kukutana kwetu, mwanzo wa kutimia kwa ile ndoto yangu ya siku nyingi, kwani pendo letu linakuwa kulingana na kila siku maishani mwangu. Nilikuwa na ndoto ya kupata wangu mwezi unayepinguza maisha. Nimekuchagua wewe uwe wangu, wangu wa maisha, wakufa na kuzikana. Sijali mengi maneno watu wasemayo, yaliyopita si ndwele, tugange yanayokuja. Nimekuchagua wewe uwe wangu, wangu wa maisha, wakufa na kuzikana. Sijali mengi maneno watu wasemayo, yaliyopita si ndwele, tugange yanayokuja. Nakupenda wewe, malaika wa moyo wangu, nakuhusuru wewe, wala moyo wangu. I love you. Moyoni nina furaha tele, upo mikononi mwangu. Mubake Imana ibahezagire, mubyare mwororoke, ibisigaye mubandanye gukorera umwami. Ubu ucanye yari umuririmbyi n'umusenzi, ndizigira yuko ibyo bikorwa atazoca akagaruka mu rugo ushitse, ahubwo muzobandanya kubifatanya kugira ngo Yesu azosange mwese muhagaze. Imana ibahezagire. Arafise ingabire Imana yashize muri wewe yo kwihangana. Narayize ko yasanze atakintu ufise, tumaranye imyaka 18 irenga. Kwa kweli n'umuntu nta bantu benshi nagenda abona bameze nkawe. Kubw'ivyo ntacyo mfise no muha, twabanye igihe kinini kandi n'ubu tuzobandanya kubana. Ibyo twaronderanye tuzobandanya kubisangira, ntituzobijya twenyene. Hanyuma abana b'abantu turakunda abana, no mwifuriza nawe bazobyara agwize nk'ukugiye bansigiye nawe. Hanyuma Imana izomuhezagire mu rugendo rwiwe. Murakoze. Now.
ruhire urugo ruhire. Basi kwa kuwa wamesimama muda mrefu,
abo kwa James muriho muriho inge mpindukire ndawe shantari nukiri uwo kwa eka uwo kwa James nawe niwitabire mu bandi kwa James wumviritse James aha kare sinari bwavuge kukubera umuhogo wari ukitse Bwana Yesu asifiwe ufise umunezero kandi wo kongera kubakira katsi ni seti uracibuka ingene twagoranye wabonye ingene bashimye Chantal hajya biyumvira ngo jewe naho zishe kubera ko haribo bakwiye gutanga atanga aha bise umunezero wo kubona afashe Imana kandi umuntu yawese iryo zina aragaheza kigwafashe Imana reka ndababwira izina ry'iwanje ata muntu n'umwe yopfuye arimenye nitwa Mbonye Ingingo izina ry'iwanje nitwa Mbonye Ingingo urumva izina ry'iwanje ni izina ry'igikokiryo ryitwa Abategetsi ndashima Imana rero ko Mbonye Ingingo ngomba banze mvuge ngo kaze Imana iraheza ndawumugisha seti namba wanyumviye 5 ubu uzonyumvire 10 namba wanyumviye 5 uzonyumvire 10 kuko imitumba maze kutuka imbere yawe ni myinshi kandi ndagushimira ku buryo bwose naho umwana atabura umugaba cyese mvuga nk'abarya hajya bagombye ngo bakore muhire ariko ngomba nagushimire ko wihanganye ukambwira ngo papa kurya wanyiseso nanje ndanezerewe no kuvugira imbere y'iri koraniro kijya cyubahiro wampaye kumwe abantu benshi babona ko ntagikwiye Imana irakiguhezagirira ndafise abandi bakwitangiye imbere maze gusohora ariko kijya cyubahiro wampaye cyo kumpamagara ngo papa Imana irakiguhezagirira abandi bangana nanje uzobahamagara izina kandi ntuze wigere uboneka kuri gihangane uyu muhungu reka mbabwira kabe umunsi umwe yarampamagaye ari mu bitaro arampamagara arambwira ngo kwa muganga bambariye ngo hasigaye iminota ngo mve ku isi yamubwira ngo uzova ku isi Imana ibariye ko utazopfa wowe kuko iyo nkorera irahari igenda ivuga ntabwo jewe nkorera igitamatwi narayibwiye ngo mwami uwo mwana ntarambona ntiyari bwambone pe kumbwiye ko atazopfa ntagapfe ntamubonye icyo gituma rero hajya kare navuze nti ndayishima kwinyeretse ibigero vyiwe mu by'ukuri nkuko twame tuvuga kuva kare kandi nanone naweje kubivuga uti umusimbuga nka kwa kundi uti kare nari mfise ubwoba ntabwo no gutwega gusa n'akamwemwe n'ubu turi hahandi ni urukundo mu rundi hanyuma ikintu
sinzi ko nkomeza kuvuga ntamubona atari hari nyine nuko sinamubona nirasa sinzi ko umunezero wankubise hasi ubona ntambuka ngo nanjye ndanezerewe ako ndushiza kunezerwa yo kuko umuntu ndamutanga akandaba nawe nyine aho iwabanje amenya ukuntu turi kumwe ariko arumva icyo mvuga none rero mu ncamake icyatuzindukanye kuko twataje icyatuzanye kuri uyu munsi kije gikurikirana urubanza twari dufise ejo tugushikiriza inkamwe twari twakwemeye ukadushima natwe tukabishizaho kwishimagiza hanyuma rero kuri uyu munsi rero ikituzanye ni iki gikorwa gisanzwe mu kirundi iyo twajanye umugeni kuko twamabiyene mu kirundi bacana baramutwikurura none rero umugeni ari ikintu tekereje mu gutwikurura ahasigaye sinorambira ngo nkomeze kuvuga ngo reka ndibakurabira izuba kandi nanjye ndariko ndagiye hano tugira imana basi tugire imana twese ushinga ntahe mu ncamake abwirwa benshi akumva beneyo ibyo uvuze nabyumvise ufate nk'uko namye ndakubwira ufate amaboko amaguru yareke yirukanke uranyuka naguhaye umwanya uritegura kugira ngo iyo nkwishorere aha naje nzokwitazanura uriko uranyumva neza ntumpindagize naje ndacyayikumbuye sindayihungura ndiridimba ngo burakeye hogi oya yinge mbanze nanje miramate eba vyeyi mwamwibarutse nibyo tuvyemere akanya ntawe arahekenya ururimi nta muntu n'umwe kubw'ibyo rero icyagoranye kuri buri wese ari hano mudutunge nk'uko amenyo atunga ururimi munzoba mukoze ibisigaye byo kuramukanya cyangwa barya batanguye kunywa abandi bazoba bariko barabaramutsa muri harya kubera umwanya wahenze bane banje si jewe si ukubarenganya na mwebwe nimwiyumvire tomorrow you can pay some bill so I'm so sorry thank you Bwana Yesu asifiwe. Ubu nako yamaze kuvuga ati umwanya waheze kugira nta majambo y'amuntu yavuga ariko urwagwa turarukengurutse nubwo twamudukenguruka n'akarema ntandashimwe abyara ndakaye nari ko twamudusabikanya ni kurya nyene ahasigaye ijambo ahereje ko ati urukundo ruvuka vyose kandi turi abakristu turi abakozi b'imana ijambo ry'imana niryo rivuga riti nuvuga ko udakora icyaha uzomubesha uzomubesha none natwe ntituvuga kumve ngo
tukavuga ngo yambo ntitwatsitaje n'umwe ntitwagize gutse kumwe twaba twibeshe twavuga tuti muya tubabara aho kuba twabatsitaje azi iminsi no baramudasinziye ibiki kumbure byoshika muri ubu buryo cyangwa mu bundi akagira uwatsita mutubabarire abantu b'Imana gusaba imbabazi nico kibaranga kwemera ko umuntu atari we kugira ngo Imana asigaye Imana bahezagire rwose turaze neza tuzosubira yewe ni ukuri bavuze neza reka tubongere ayandi mashi reka tubarabire Bwana Yesu asifiwe. Nagomba nsabe abantu bashinzwe ibintu bimwe hano bitegure gushyira ibintu mu buryo kuko umwanya waragiye dukorera ku masaha nk'uko twabivuze. Bitegure gushyira ibintu bimwe mu buryo kuko iminota dusigaranye yewe ari ikintu kimwe ngomba iminota dusigaranye ni mike cyane bana nagomba kuvuga ati kurya tuzorya nimutse hagarare ngaho ndabagomba harya uri kuranya ndabagomba harya niho muramukaniriza n'abantu mwebwe mupfuma mujya kuba nk'abasohoka amaji inyuma yabo kuko umwanya kweri wahetse kugira ngo namwe ndi muri isaha ntabwo ndiko ndabarenganya urumva ndi kwisabira imbabazi kugira ngo uba yakuhinda kati muri isaha mukaraba n'ibindi ibisigaye mwese mutora kagwa munywe turabakengurukiye ku izina nongeye gusubira ku izina ry'umuryango wa James. Imana nibaha umugisha murakagira ibyo mutanga mugire n'ibyo musigarana ibisigaye badusaba ijambo. Bwana Yesu asifiwe. Hamwe n'ibyo reka mbere dusabe umushinzwe porogaramu aturonderera umuntu asenga kugira ngo byerekana ko umukutano tuwugaye. Aba nabo baca bitegura kumanuka harya buri wese abakoreko. Murakoze. Haleluya. Haleluya. Yemwe nimumvuge muti amen. Haleluya basobanura Imana ishimwe. Sinzi ko novuga nawe kanuma. Amen bisobanura bibe bityo. Haleluya. Mukuri umusino ntayandi mfise novuga ariko nanje ndabashimiye ku kwihangana twagize no gukorana twagize kuri uyu munsi ushobora kuza kwifatanya n'aba bene data. Hanyuma sinokwirirwa ndarandira igihe twatangura igisengesho cy'ugusaba kandi nizera yuko amasengesho twasabye Imana yayishuye. Reka nsabe wa mushinga ntahe yasaba ubu nahanze ashime mu kugira isengesho riheruka. Reka nsabe mucungaji Onezime atere intambwe aze ngaha anye ashimira Imana yongera nayisabe kuko murazi ko byose tubikeshayo.
Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Twese, hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Mana yacu yo mu ijuru, turagushimiye kuri Imana yera, turagushimiye kuri Imana igororotse, yama ikunda ubwoko bwayo, ishishikara kubihanganira igihe cyose. Turagushimiye ingene wazigamye abasabyi bawe bose bavuye mu mihingo itandukanye baje mu rubanza rw'ubukwe bw'uyu munsi. Turagushimiye ingene wazigamye, turagushimiye ingene wabazinze, turagushimiye ingene washishikaye kugira neza kwawe ukabashikana mwa kino kibanza n'amahoro, mwa kino gisagara n'amahoro. Kandi turagushimiye kugura urubanza nuko ingene baruteguye, ibikorwa byose byagiye birakoreka bikaba byagenze neza. Nuhabwe icyubahiro kandi nabwo tuzanye amashimwe yo kugukengurira no kugutazira. None rero urubanza rugarukiye hano, abasabye babafashe muri ibi bikorwa gucumukura mu buryo butandukanye, nubahezagire nuko mu bikorwa byose bakoze bongere bagira umugisha. None rero ubwoko bwawe bwongere bushenguruke busubire mu mihana yabo. Bamwe bagiye gufata ingendo muri aka kanya nyene basubira iyo bavuye, mu izina rya Yesu, Yesu Kristo wa Nazareti. Turagusabye mu bubasha bwawe mwami bwongere witangira imbere cyangwa icyo cy'umuriro kimwe cyarongora bwa bwoko bwawe. Turagusabye ngo cyongere kitangira imbere gihanagura amabarabara yose. Ububasha bwawe mwami bwongere bukikuze, ingabo zo mu ijuru zongere zikikuze ubwoko bwawe. Abagiye gusigara hano mu kino gisagara basigara amahoro, abagiye kugana nabo bajane nawe. Twebwe twese twongere tubone ukuboko kwawe hejuru yacu. Turabigushimye, turabigukenguruye kuno mugoroba, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu mu ijuru, amen. Na wote wakasema thank you. Hanyuma ngo umushinga nawe Tito arasabye yuko abo bose baje bazanye nawe bashobore gushika ngaho kuri meza ariko. Hanyuma abagomba gusezera abageni umuntu kuri bo basezera ko minota 5 baraza kuba bandurutse, minota 5 baraza kuba bandurutse. Abagomba gusezera abageni ije kubasezera. Ushobora kumfotora gatonya nka foto bona twende gatonya. Yemwe mudutunge samahanda umuziki. Hariho umuntu yatakaje telefone, umuntu yatakaje telefone azayitore mbwangu wanje ndayifise. Mugabo ndakubaza izina ryayo samahanda. Yari hajya. Umuntu yoba yatakaje telefone aze ngaha ndayifise, ndagusaba mbwirika irangi ryayo hamwe n'izina ryayo. Uzamukoze. Kuna mtu ambaye amepoteza simu yake, kama umepoteza simu yako ninayo hapa, unaweza kuja kwangu, simu utaipata. Yewe ndasubiyemo ntihagire umuntu abantu mufise amatelefone murabe ko simu telefone yawe uyifise. Twagire telefone kuguha akakanye tubana mugeneyo ukawatakaje telefone uze kuri jewe ndayifise. Hanyuma
reka naje nje abo ngaha ni kubabwira badufashe kugira twagomba dusabe ababanyi bo ngaha yemwe ni ukuri mudufashe gushobora gusubiza ku rutonde aha hantu imbere yo tuva ngaha dusize ata 35 yuko ushobora kuba twatunganije rero ni ukuri turabasabye mutwigorere ariko ndasubiye kuba watakaje telefone ndacyari ngaha aze andabe nje ndayifise murakoze mwese bandi baheza kugira ngo ibyo byiza n'ibyo byiza aho basa kugira gusubira ngo urimo baje nimeshinda nadhani wakati penzi letu sisi liwe wazi roho yangu inauma maumivu sasa basi niko thabiti nielewe pesa sio mapenzi pesa sio mapenzi kwa utezi huu nielewe baby na kuhitaji mpenzi wendo faraja tafuta mlango wa kutokea siuonie hili jaribu mbona linazidi kuwa zito ninausaka mlango wa kutokea siuonie mzigo umelemea moyo nami ninatafuta mpenyo mzigo umelemea moyo nami
nikaendesha moyo wangu, nikatangatanga mashariki na kusini, ilradi nitafute, nikamangamanga magharibi kaskazini, kupata kile ninachotaka. Wimbo nafasi yote moyoni, nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja. Nafasi yote moyoni, nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja. Nafasi yote moyoni, nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja. Nafasi yote moyoni, nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja. Juhudi zangu zote zilipogonga mwamba, nikafa moyo, nikakata tamaa, ndipo Bwana akaja akanigusa, nikashimama, nikaanza kutembea. Asante Bwana Mwokozi wangu, nimetambua kwamba nimekupata kwa wimbo wa sifa. Asante Yesu. Nimeshatembea, nimeshazunguka kila pali, nikifika kila kona, nimetambua nimekupata Bwana Yesu Mwokozi wangu. Nafasi nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja. Mwokozi wangu, nafasi nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja. Nafasi yote. Yeah. I can't prophesy. Respect Kidumu. Nafasi yote nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja. Nafasi yote moyoni, nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja. Nafasi yote nimeshaipa kwa Yesu, ni namba birakase birananiye nibyoroshe sizo kondena bimubwira birakase birananiye nibyoroshe sizo kondena bimubwira anjizuwetanga amumamakarire dore nimero z'inkizi amubwire yuko mukunda kandi natitaba cyangwa se nicamo, amusigire mesaje imubwira yuko mukunda musaza we inshuti magara, inshuti ze zose inshuti zanjye magara, ariko nasanze atari iyo nzira yo gucamo, inzira nyakuri iba mu ndiba y'umutima. Birakase birananiye nibyoroshe sizo kongera bimubwira. Birakase
ariko nuvuge kwibabarisusa y'umutima menye urinde nk'umugabo ugenda umubwire ureka kugira inama nimba ufise amasoni rondera amashu ugenda umubwire sheri nagukunda birakaze tinye ufukama tinye ufukama yoroshe ugomba kumenya kwinginga ntutinde ufukama yoroshe yo ugomba kumenya kwinginga umuntu ushaka inka aryama nkazo Seko numva afite ubwoba uko mubonye mfatwa n'amashanyarazi ahubwo biroroshye ntunanirwe sinzi uko ngenda bimubwira kenubwire tinda gutwira ntunanirwe ahubwo biroroshye ntunanirwe gerageza Hallelujah, jioni. Hallelujah, na hata usiku. Nitaimba hallelujah asubuhi. Nitaimba hallelujah mchana. Nitaimba hallelujah jioni. Hallelujah na hata usiku. Mhubiri anasema kila jambo na wakati wake wa kupanda na kuvuna, wa kucheka na kulia. Haleluya, nina wimbo wa kila wakati na kila majira, wimbo wa nyakati zote na majira yote.